Yunan dhagabo kemakha, Misr dhagabo kemakha, Babylon dhagabo kemakha, Busuk sabyata rok phaikya, te thangbo paikya, phiaba Bharat jeni culture te sanskar rok kacham ungphano tabuk phano bini existence komoriakho. O video ni bishing te chung 7 interesting ancient India ni kogrok no Saimana layene. Number 1 archaeological evidence rok sauje Bharat ni town Varanasi singchar ni joto ni kacham snamjak town rok ni bishingo kasha town. Tabuk bo tongkho amono Banaras bo hunjago tai rig bedo bono Kashi bo hunjago Banaras no 3000 year kacham hunjago phiaba Hindu mythology ni mote ke Mahadev mutai 5000 year sakang o town no snam kha tai norok saimani wana jaga ne je 2500 years sakang jefru mutai buddha Kashio phayo afro bo bono the ancient city hunjago Hindu religion rok ni kathar jaga rok ni bisingo Kashi no kaisa kathar jaga hane mani jago tei Jain tei Buddha religion rogni bagaibo Kashi kaisa kathar jaga. Number 2 University of Ancient Takshila o Takshila no sangchani jotoni sai puila university bo hunjago omono 700 BC sakang ancient Bharat ni Takshila area o snam jakha tabuk o jaga Pakistan o se khop jago Takshila o joto sangcharni 10000 ni saipano kabang student rog porio science math medicine politics astrology astronomy music religion te philosophy amoni saibo kabang subject o Takshila University o phurungjak juda subject ni scholars rok jani ashram aro snam toni mani chini famous economics te philosopher Vishnu Gupta Chanakya Takshila o bo acharya tongmani Chinese traveler Fashion Jefuru 5th century o India o phaikya afuro bo Takshila no bo visit khaikya bini writings rogo bo Takshila no mention bo khaikya 7th century Isha Purvani simi 5th century jora Bharathani a Mahan University kaham kurung tongmani 8th century faite Phatarhani Boro rogni attack by Hambya Angthangka. Number 3 rungkurungni bisingo tabuk Bharatha alka country rogni sai uklogo phiaba kaisa jorao Bharat ni Nalanda Mahavihara University higher education ni bagai sungchani kaisa important center tongmani Nalanda Takshila ni saifana well organized city tongmani Korea China Japan Indonesia Tibet Persia Turkey rogni kabangma student rog Nalanda o ringsrungna phaimani Nalanda University ni entrance exam belai no tuksugo tai select khaijak kaham student rog simino a Nalanda o habimano Nalanda no tui chungje kabang information mano amo famous Chinese travelers Xuanzang te Yizing ni writings ni bisingti se mano Xuanzang bini Bharato phaimani 2 year Nalanda o tongoi pairekha puila bo aro as a student tongkha phia ulakhebo bo aro phurungna chengkha Xuanzang seikha je jefru bo Nalanda o phaikha afru aro 10000 student tongmani tai 1510 acharya tongmani tai anuman rajago je kaisa jorao chini great mathematician Aryabhat Nalanda ni head tongmani Nalanda o 1000 students rogni bagai kaisa Kotor library tongmani a library o 3 lakh ni saifano kabang books tongmani 12th century ni paithago Turkey ni Bhaktiyar Khilji Nalanda no horbai khamre shikha kaisa jorao Nalanda kaisa Kotor University tongmani phiaba tabuk bini khandar simina tong shibo. Number 4 Indus Valley civilization achai phruni simino Bharat ni itihas shurungo hone sajago omosangcharni tinta joto ni sai kacham sabhyata ni bisingo khobjago Mesopotamia ancient Egypt te Indus Valley civilization tai bono ancient Egypt tai Mesopotamia sabhyata rok bai compare khaike Indus Valley joto ni sai advanced te wide separate civilization tongmani jodi infrastructure te down planning ni kok shake Indus Valley civilization a jorani bagai kaisa advanced savyata tongmani Sindhu Ghati savyata ni mote mani jago je o savyata 3300 Isa Purv ni simi 1300 Isa Purv jora astitwa tongkha hne phiaba katal discoveries hau je o savyata 8000 years kacham ungmano hne 1920 jora o chung o savyata no tei kono phana sainmanya tongmani 1920 o jefro India ni archaeologist department rock Indus Valley o khurka hanke aro o savyata ne kane kacham city Mohenjo-daro te Harappa mankha amoni ya gulo no chung Indus Valley civilization no Saimana laikha
Mohenjo-daro tei Harappa o kwnui no tabuk Pakistan o khopjago. Sindhu Ghati sabhyata no tui tabuk sak jora asuk kaham ke Saiman lai man laya kho. Tei o sabhyata no tui kwbangma question ni answer rok bo manna tongkho. Number 5. Zero ni invention Bharat hao no snamjakha kwnui mahan Indian mathematician Brahmagupta tei Aryabhat no zero ni invention ni credit rejago. Tei jeno tabuk dunia ni Arabic numerals no amoni abishkar erabo ngmaniya. Phia 6th tei 7th century o omono Indian mathematician rok invent khaiga. Arab tei Faras ni borok rok omono Hindu numerals honmani. All Kindi Arab ni mathematician tei all Khwarizmi Faras ni mathematician borok khorok ni writings ni bisingtei no o Bharat ni numeral system Europe o sogiyo. Tei omoni bagui no aroni borok rok omono Arabic numerals hono. Albert Einstein sawo jungno Indians rok kwbangma rekha borok no jungno gonira rok phorungkha. Omo krikhe mungsapa no scientific discoveries rok anglak khamo. Number 6. Surgery busuk se thuk tei a jorao jefru scalpel ni invention se ingyakho hunke afro to amoni imagine phano khaito gya. Omoni shai 600 BC sakang khoroksa ancient Indian physician Maharishi Sushrut Belaino complex surgery rok khaimani. A surgery rok ni bumong cataract, kidney stones, artificial limbs, rectifying fractures tei plastic surgery bo. Sushrut no puila borok rok no medical surgery perform khainai hinai sinijago. Amoni bagai bono father of surgery bo hunjago. Sushrut surgery no tui kaisa Sanskrit grantha sikha tei amono Sushrut Samhita bo hunjago. Sushrut Samhita medical no tui sijak most important surviving ancient treatises hunjago tei amono Ayurved ni foundational text bo hunjago. Sushrut Samhita o 184 chapters tongo tei aro 1120 bemar no tui 700 medical plants tei 64 preparation from mineral sources tei 57 preparation from animal sources amo karibo kwbangma medical instrument rok no tui bo sijak tongo. Sushrut ni o mahan granth no 8th century o kitab Shahasun al Hindi hinai Arab kok bai bo translate khaijakha. Tei khoroksa ancient physician bo tongmani Maharishi Charak. Sushrut ni yagulo tei 200 BC sakang bini education takshila o complete ungo. Charak no puila physician hunjago. Bono dietitian tei metabolism tei immunity ni concept no buskango tubukha. Maharishi Charak ni medical status Charak Samhita no Ayurved ni encyclopedia bo hunjago. Number 7. Jodi Bharat ni history no naikha hanke belai no ganang tei phan ganang haike nukjago. British rule ni sai sakang Bharat sungchar ni jotoni sai ganang hanai sinijak tongmani. India no soneki chiria bo hunjakmani. Sana thangke India ni agio ganang angmung ni bagui no asuk kwbang invaders rok attract angkha. O India hano rutungna ni muchungjakma by America ha bo rutukjak tei angthangkha. Columbus je Bharat no rutungna hanai angkhorkha phiaba by mistakenly America o saugirikha. Tei Columbus ni yagulo Vasco da Gama Bharat hao yaprirnai puila European angkha. Tini ni bagai asuk no jotono na hambai puila ni simi paithak jora angbai o video ni bisingtei krung tongma bagai.